Jauh-jauh tu sa kadam-daman nama katina na sulibat. Saka tutsua kadam-daman na roja sopui na kainu atsamas. Imazai tua Timotia sangasan. Imazai tua wun makayan. Imazai tua tiro akaran patu tapuru akaran. 提摩太前书6章3节到10节。No ijwa tsau tumuru-turu toa inika pa uli-uli da turu. Sa inika parerai toa kaulida na turu nuata malerai. Ati Yesu Kristo. Katoa jua turu nuata ki susususuan. Ki nekano kinlang. Na mi kemudian nga ti maju saka namaya tutsua cau-cau dengraya kisukayan dengraya kisah susu itu patara benci pai kemasijuanga patagil nua pucimet nua kikarivuan nua ivuwa seman patereng nua nakuya-kuya Renguan saka masan kasijuanan nanga nua nekano papatejuan ribu-ribuan nua maro na mabuka nga kinemeneman saka na kita oranga tua kaulida na turu cau-cau au aichua ta kisusu tua cemas kuri syarapan tua mangwaan ayaya tia maju kinemnem ui angata aichua ta kisusu ta cemas no na pakacizwa barung no cau-cau makaya sakamaya sipaka harapan tua na penaramu mangwaan ka semang katsawan ice nekano nema ata kinacu nama urita kasui no baik jen I katsawan no izwa ta kakanan kata ta sikawa-kawa pakacezwai sakamaya to pusau zayan aichua na salinga to pupaisu to pusau zayan sekaparak sa tedingai sa pasajuanga itua masan liao-liao nakuya-kuya salingan nekano patarvan no beli-beli lananga ki seredeg anga makaparak sa pasa urip ayatua auban maramil tua paisu mabana apuru noa nakuya-kuya nga penolat izwa marka cau-cau na sekaura wanga tuaca ki sususuan masan aubanan tua paisu sa pace zukuri nga noa siserapai sa ki paurora nga varong aichu kai noa cemas satu suaka zaman asini pupatarvan 无知的欲望无知的欲望nekangatan patarvan tua salingan naya人如何才能满足人若能知足宗教的确可以使他富有金钱加上知足即是属灵的富足可以使人专注于永恒不在意今世短暂的事物基督徒的知足并不受环境的影响而是单单满足于上帝的安排人的欲望是无穷尽的若学不会知足的功课内在就永远无法感到满足不会知足的人无论自己拥有获得着多少仍然觉得自己有所缺乏实则不知足矣贪欲是无止境的贪财所带来的罪恶更是超乎想象迷惑是甜美诱人的殊不知那是无知有害于己的欲望对那些心术不正的人而言宗教往往成为发财的途径
他们会利用人的恐惧、罪恶感和无止境的欲望，来达成符合自己利益的目的。保罗在此警示，贪财是万恶的根源。有些人因为贪慕钱财而背离信仰，其结局是饱尝痛苦，心灵破碎。一心贪恋钱财的人，为了掠夺更多财富，宁愿舍弃永恒的生命，甚至以信仰为幌子，参加各种聚会，实则利用教会的人际网络谋求吉利。这就是贪财的网罗，而无知的欲望所导致的结局，则是沉沦毁灭。在灵里富足的基督徒，内心充满对上帝和他人的感恩，因满足于上帝的引领与安排而感到一无所缺。反之，内心不知足的人，即使拥有再多，也觉得缺乏。人心好比容器，当它装满了怨恨，就装不下爱和饶恕；当装满了批评，就装不下欣赏和赞美；当装满了对钱财的欲望，就装不下良善和分享；当装满了世界，就装不下上帝。相反的，人心若少装一些世俗的欲望、怨恨和批评，就更容得下爱与良善，使人在属灵的富足中能彼此欣赏和分享。Sinaya tu sua ka jaman-jaman asini palaruanga ta janutina mapolat. Sa tu su asini na apurua kai imazai tua siwa karan. Ai chua na salinga tu pupaisu tu pusauzayan sekaparak sa tiringai sa pasazwanga itua masam diariawa na kuya-kuya salingan an kanu patarvan no beli-beli dana nga ki sededeg anga makaparak sa pasa urip ay chukay no atsamas saka tutsu at lapazangaranan asini para loy tanutin ay chota salingan na kuya no ikatina izwa pakatizwa tayaw pakatizwai tota salingan imazay katsawanaya maya kirelain maya salinga toaza nikanu patarvan toasukina salinga ikatsawan na makaitina na kisah susu toamana barung noa tsemas latina na kisah mula toa takini katsawan toa pasatai Yesu Kristo nuna matazwa ki sepuluh anting toa mana pakatizwa tayaw nuna kisamulatin akiparay toa mana ta pinakatizwa ni mazay katsawan mavana kinasalingan no at samatayaw no masanyaw ay chua ta salingan tayaw inkatina ri pakatizwa siya nga ay chua paisu tayaw no amin ay chua ta paisu latina mangwa latina tariaw ata paisu no yatin parma kono selama ketin toa ligilan na akuma izuano ay chua ta papatizwa no nekano patarvan tayaw pasa uli peti saka ay chua na pakatizwa imazay toa vavak tayaw toa saruan toa tatsamas abinarungan tara na maruva aparoro toa semat na maruva toa timay mga aya toa ay chua pakatizwa no aya izwa toa vavak izwa toa semat ini karoy na segeri tayaw na pakamangua na mangua sakamaya imazay toa kini taevan toa semat sakatitun no masandiolava sangay chua ta salingan tayaw ini ang katina kemelanga pazakat ini ang katina kemelanga pasung toa
kinangwa tayaw aminanga ta kinakuya tayaw no patsunuti nakaangano ta makakilivalivak no namatazwa ay chua ta paramo aravat setwa ta salingan ni mazekatsawan saka no tariawa ta salingan ni mazekatsawan ki takadi ay chua ta kisusu to ta sama tayaw saka latina puringaringaw latina nakamelan amin na semas manaru kasijuan to mana ta mangwaan amin na semas kasijuan to rita sikap sibaran kemelang to ta paroro tanga nasi tayaw saka latina nakamelang latina na puringaringaw atiso na tiaken amin kisusu to ta semas manaru izwa situruan tianutin to papatizuan to ta salingan tayaw saka latina na kemelang tu soka zaman-zaman tu mana sini paporing o tanuti na mapolat saka tu so asini pakine menemui tanuti 我都带着怎样的意念亲近上帝？我的心中是否囤积了上帝不喜悦的意念？喜那tu soka zaman-zaman o ta igalui na kinumnem mama polat saka la tagalui na kinumnem saka kainuli 赏赐丰富恩典的上帝。求你除去我内心无知的欲望，使我能天天带着满足感入睡。愿圣灵赐下智慧与启示，在我不知不觉偏向沉沦之路时，引导我及时回转。奉主的名求，阿门。Mali-mali tu soka zaman-zaman nama kacinana. Sumupu kilaruai tu mana pajajaka tu soka zaman-zaman. Saka datinana kemudian ada kacinana. Abaika salinga tu anikanu patarban. Ayaya pasamarau yang tintu soka zaman-zaman saka natapina saka nama kacinana mangwa tu soka zaman-zaman tu sinupuan tu soka kainua seman. Saka mali-mali sanu izo ini kana malungwa aku sinupuan lamunana pajaka nga mapolan saka mali-mali latinana suliwa tu soka kene dawan taja ping an